lawyer. You don't need a second job. You just need to learn how to talk to AI. So this is how I became the... Ushoka chapelo. Brati, when I ushoka your school when night is ki shoka chapelo. When I ushoka your school, I want to satibilu ngol. Nano to utongola life inyaka buru ki shoka chapelo. Ushoka your school. When I ushoka hotela back to school, mistress will sabotage it. When I was at class, go back to school. This old class, go all over the school when I branch. The color decided to go bull. Monday, dear bull. Nana don't get a kisoka chapel. No, don't get a kisoka chapel. You're not like a school. Into we can get a bit room on our next chapel. You're not like a school. Go and also once again. Scholars are great R. We scholars are great R. Brazil. Okay. Also, long what is the scholars are great R? Also got great. Hey, Mudim. Nana to Samuel to Urutum Potomoki Soka Chapel. Chaperay. Ele Timona, only Timona Butuaka. I corner. Nana to Jotori Soka Chapel. Can I go to Soka School? Ke kopa ore ke tla patela Chris kapa into school sa grade R o tsama o lo ngodisa sekolo wa ukapa o ngodise ngwanaka o ngodise guys re bua ka motafos ha re tlweleng batho ba modimo re bua ka motafos what's up guys ho na le ntho e ke ithutileng yona ne Brati, o tsalite a gore ke mo check Brati o tsalite Brati man okay a gore ke mo google okay Brati man ka pa o tswile fa ala gore ke hloka chapel satani ya letibo la ala gore ke hloka chapel ai next time we run le batho ba ke tshwana le bona ba tsa next time we run le batho ba ke tshwana le bona ba re sa qeta sekolong ka ofela next time I re bangata ba sa qeta sekolo mama a tsa next time we re bangata kana ba sa qeta sekolo bothata go re jale nna ke la tla ka bua nnete gore nna guys a ke tsena sekolo ke gore le se la expecta ntho tse kgolo jale Brati mene ena o hla fela mona o fihla ngola fela mona o hloka chapel o ngopotsa mohlane ke tse ke le sekolong this one take buang ke nnete it's not a joke ne so ke mistress wa botsa gore ke ife kokonyana e kenyang mahloko ke ife kokonyana e kenyang malwetse le disiki ke nao ke araba ke re ke kokonyana le tšintši ke ngotse tšintši ke re ke kokonyana le ditšintši ne ke batla gore ditšintši ke re ditšintši mistress a re hey ke ba wa tšintši a re wena ngotse tšintši tlo kwa wena wa tšintši mistress a re wena wa tšintši tlo kwa a re wena wa tšintši tlo kwa ke thaba o ya ke thaba lo shaba buka ka re wena ba tšintši tlo njwetsa gore tšintši ye o ngotse mo ke a ye jale Brati mene o hla fela le lo tlo njwetsa gore ke hloka chapel o ngotse ka gore wena o hloka chapel kanti se ke sena batla gore ke hloka chapel spelling ke a se mohlole ka isa re be ka motafo sone
I don't want to take time ne ke batho ba mtelela holo ke batla re bueng ka Mntavazo ne fanda selemo se ya qala ke di 2 batho ba bang le batla commitment ba bang le batla manyalo ne bana ba go gae le batla manyalo ba bang le ka ra manyalo ne ba bang se le ho le haholo guys ke kopa re bueng ka speed le nkutla bana ba go gae le nkutla today ke batla re tlo buang selemo se qala happy new year ne Facebook ke le shebile le teng Facebook ke le shebile TikTok le teng ka ofela lona le bo bratimene ba reng ke hloka chapel ya le bona re ba kinyeletsa bo bratimen because le bona ba le shebeletse ka chapel ya bona so now selemo se ya qala guys ne and then renali di resolutions to reading gang ha re le batho ai nna ke batla ho etsa tjena nna ke batla ho etsa tjena ke batla ho etsa tjena ke batla ho etsa tjena ne now ke batla because Friday ke bua ka Mntavazo guys and ku bua o le ro o le jwalo dithetha ngawo unjalo ditana nindive sithetha ngecansi bazalwane sithetha ngecansi sithetha ka re bua ka ujana and ke kopa let's get on jacha guys because le atba TikTok is strict haholo so once ke bua English ba tla re utlwa ba re blogger so le ntshwarele if ke bua English somewhere I mean Sesotho ha ke roakane but I'm forced to ke sebedise language esa tlong utlwala batho ba TikTok ba se ke ba re kwala so guys I know ke di 1 I mean ke di 2 today most of us read the resolutions in but abantu abachatileng diqala nindive batho ba nyetseng le batho ba batla ngonyala le batho ba ka rata relationship difuna uthethana namhlanje ke batla bua le lona ne le mametse bana ba go gae le mametse batho ba nyetseng ke batla tlo bua le batho ba nyetseng guys ke batla tlo bua le lona ne ka nnete ke kopa re tlo bua batho ba nyetseng batho ba ka rata relationship sefapano ke kopa re tlo bua today and then now ho batho ba qalang ho mpona wena o nyetswe doctor no a ke anyalo ngwanesa a ke anyalo ne ke tswa manyalo okay a ke tswa manyalong a ithu ne ke nyetse okay so but ntse ke le batla ka pela haibo mama I better Africa I paint ka ba guys are doing here because na ke specialize ke bua ka Mntavazo ne ke bua ka Mntavazo ke bua ka thobalano sex ne ke bua ka yona ha iba le hopola re bua ka Mntavazo ka Labohlano every Friday ke bua ka Mntavazo guys ke bua unapologetic ke bua ke sa apologize ke bua justice ke bua justice I get hal ha ke bua ka Mntavazo guys because ke bone Mntavazo o affectile manyalo a mangata jwang imithatho eminingi ilimele ngumntavazo imithatho ilimele bazalwane ke Mntavazo batho ba timana ka Mntavazo batho ba sokodisana ka Mntavazo batho ba etsa jwang abantu Mntavazo o phusheditse banna ba lona o ke a o cheata banna ba lona ke difebe tsena tse hlotse ene ba bang ba lona ke lona ba le ba phusheditseng bofebeng ke hurmate banna ba lona ke di hurmate of the hurjar ke ba banna ba lona ke di hurmate tla jwetsang banna ba lona ke di hurjar of the hurmate amatota we le lona ba bang le lona le di hurmate anithandani hali jole hali febi batho ba nyetseng ni le hlotse di dipere tsa di Durban July of the horse of ningamahasha abanye ningamahasha abaleka ngenyawo ezimbili le di Durban July tsani tse bosomizi ba hlalang ba ya ho tsona ningama Durban July bantwana bam ningama Durban July ndizoninceda namhlanje lona ma Durban July ndizoninceda ma Durban July you know me
nikiwa banye beno nikiwa le no ha re ka ra check dikuku tsa lona ha tla di forensic tsa re go portlo sheba kuku nyena o yetsa etseng festive season nyeng motšhinwane o tlo blocka motšhini wa di forensic o tlo blocka tlo re I can't trace this thing is too much this is what's happening here motšhini o tlo kwata motšhini ore I can't trace it's too much fingerprints of small and medium and so ke tlo le thusa fandaga guys lona ba febang ka ramanyalo a ke re nna gale ke le sefebe lenyalong la ka lapeng ne ke le sefebe se hlotseng ene kuku e tla o febisa bohloko if mosadi wa o tima kuku o ba sefebe ke tseba ka nna ne ke le sefebe ke tswa ka ra dikobo ke robetse le yena mosadi tšhelebe ke tswa ka dikobo ke mosea ke tsamaya ke utlwa ke lo batla kuku ye nngwe somewhere bendi moshapentle ebile bana ba ratang boroko jwale bile ne ke leboa hampe a robetse ne ke soka ke tseba gore o draka jwang motho ke kgona nkabe ke mo draka ne ke tlo mo draka everyday waka ne ke tlo mo draka everyday because already na rata boroko so ne ke utlwa re ka re ha robetse o betiri ke utlwa gore fapane ke lo batla kuku stratong kwa ne ke tsamaya ke lo e batla ne be di hamba ndo ifuna ne tsamaya ke lo e batla ke tle ke gotse ke tla ke bina sefela se reng anti Jesu unapona ona bo agelela chwa ke tla ke bina ngwanaka ke bina mina thoko kotsi ampe ke gotse le theke mona di hlutha peseng le lona ke a tseba mamenemeneting le a tsamaya le lo ja le tle le gotse mo ebile lona basadi le bohlale ampe mamenemene a le gotse le mosa hampe ni lunge ka go mamenemene a le gotse anile a le di febe tlenki mo febuang khotso ya teng ke hlotseng ka nnete ke tseba ka nna ne ke bina anti Jesu na mpona ke gotse ngwana ka dizepe mona di hlothi ka mnandi ke tle ke bina sefela se reng anti Jesu na mpona ha ke lela jwale ke tswa ka la maemo yenwa wa ka tlong a gona mona a le botswa a tswafa mdavaso a o tswafe unqena ona tswafa mdavaso re kutlwa re yo ka modimo ke mosia ka tlong a ntsa robetseng kore ke a gola ho jana ke tseba mo draka ne ke tlo mo draka everyday onona le mo ene re ha ke mosia ka tlong ke re ke a tsamaya ke lo sheba di-security ke re ana ngwane se ke kopa lo sheba di-security ke mosiele lengolo di mahlong mona ke re ke lo sheba di-security hai bofebelenki a guys ntho gore ke rute ka mdavaso ke tseba gore e qala kae ntho go ruta ka mdavaso ke e entse gore ndi a yazi qala phi ntho bofebe ke a tseba e qala kae ha ke tseba ntho bofebe e qala kae bana ba qala phoko la phe mdavaso wa bona kuku ina le matla bana baka kuku ina le matla ana a hlotsi na mandla la nto ne pipi le kwa di na le matla a hlotseng thotsane di na le matla a hlotseng jwale re bueng he fanda ke batla go bua le lona basadi ba nyetswe le banna ba nyetswe le batho ba batlang go kena di relationshiping because ke a tseba gore le ipoleletse gore ke di resolutions tsa lona ba bang le batla go nyalwa ba bang le batla go kena di relationshiping wa tseba guys ke batla go bua ntho very 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 important ndinicele linyani ka Thixo nna ke nyetse makgetlo makana di tšhate kangaka kabedi ke nyetse 2 times lenyalo la ka la pele we were good ka mdavaso nna le my ex number 1 we were good that lady she was good I don't want to lie that lady
in short ke kopa le briefer fela ka ncinci I think o contribute hore ke monyale Mdavazo wa hae wa runa le yena o contribute hore uye wa contribute ukuthi ndimthatha because briefing ke le briefer fela nyane ne but dintho tsena nkile ka le qoqela tsona ne nkile ka le qoqela tsona now ke batla fela ke le khotlisetse because selemo se ya qala nya kumtsha bazabana bo ngicela ba ha re etsa di resolutions ke be ke leng understandile hanya ndathi na ke na le moradi wa ka le hlolang le mpona hlahile le yena ne ke senye mme wa hae ne ha ke qala ho jola nna ke soka ke hlaphoela ke soka ke tseba mejolo ke ratana le mme wa moradi wa ka botshabelo ma so mme wa moradi wa ka she was not good ka Mdavazo next ona se good mme wa moradi wa ka wa pele baby mama yaka she was not good and I get she was not good it was not because she was not good but una sna experience ya Mdavazo I will say bile una le bu virgin nyana so because ke opela ni ra Mdavazana na le una ntsipa apha ebe nditsipa bona antsipa ha bohloko endibamba ka buhlungu enditsipa because una sa tlwaela Mdavazo so una dula utlwa bohloko every time ke Mdavazo wa bona and then ke be ke ikutswa because ne ke jona le mme wa moradi wa ka then be ke ha ke tlo driver di taxi mona Bloemfontein tsa majaka thata ndaziba nalo mfazi ekileng ka monyala wa pele be ke ikutswa le and ntlo go jotse wetsa etseng nna le friend ya ka Tello o hloketse the late Tello nna le Tello ba njotsa re mona salunung ya no mama hona le this lady a motle wa kae ka re wa fihla hlabo le Sotho okay be re Tello na mo batla le nna be ke mo batla kanti ke tlo mothola pele nna be ke mo nka pele be re utlwana pele ai khona be ke Mdavazo ne le nkutlwana re se ke ra weletsa ne ndifa be ke Mdavazo itsa ke Mdavazo itsa ke Mdavazo ka re Mdavazo umnathi wona Mdavazo Mdavazo na mnathi Mdavazo mnathi ka yo Mdavazo itsa ke Mdavazo ka re Mdavazo no so utlo on akre ke twaetse wane o sing comfortable o sing relaxed ne ntselele tema a gore ke le sheba hantle libitsane and let's get out on that now and then ke be ke Mdavazo ha ke Mdavazo ke re Mdavazo o monate ke re o na qala o tla Mdavazo o le monate ne and next ke qala bo Mdavazo because I create ke bophelo le 18 because kana go tsene ke futsaneng so it was that time ni qala go gana di taxi so ke kopana le the lady ena ha ke re Mdavazo wa yena wa bobedi ke kutswang ka yena o monate a uswaka da ngamathele ka mana maya ka morata ka Mdavazo ene re lwana sikabana sisilwa ile mofirifiri but Mdavazo wa teng ntwenyeo re lwana wa tsaba guys ke kopa le jotsa nnete wa bona nna if le sa mamele ke kopa le skela hlola ke kopa le batle di doctor ba roke diponana tsene tsa lona ba di roke gore ba di roke and di roke safe ke kopa ya bona nna if ani mamele lona ba sa mameleng ba sa ba matleng di advice ke kopa le kopane le di doctor ba le roke kukunyana tseno tsa lona ba kinye stroll ba hlaise stroll tshela le rote ka stroll because kukunyana tseno tsa lona di tlo dula mahala mo ho lona ha le tlo fumana banna le ntse le na le tsona le tlabele di tsika dikuku mahala and then jwale le kopane le mo doctor le ba jwetsa re le rongwetswe ke nna o bona le kopane le mo doctor le ba jwetsa re doctor I send by the Dr. November to Rook I get to Rook I can English to Rook my cook and to Rook to Rook kalo jwetsa kalo kopa lona ba sa batleng ke advice ka Mdavazo ke kopa le lo kopana le mo doctor le ba jwetsa re
ntho le reference ke nna ni thungwe ba sie pipenyana ya morutu o qhabe kangaka ba sie le subanyana le le kananyana ba sie ntho ba kinye straw ni qhabe nge straw because ali ba tlo mamela nala ntina hle nala ntina ana ndidina mona ndidina ke kopalia di doctor ke tla le patala because ba bang ba lona ke a tseba bina nna tšhelete ya medication ka nnete ke kopalia di doctor le kujete doctor we sent by Dr. November. He said we must rook us, you must rook and please and leave the small lesuba for Huruta. Yeah, that's all. You know why? Now, because guys, as much but I'm going to tell you from the experience here or what happened. So, then ke be ke ikutlo ene le nkutlo guys ke na le motho ke morata that time bendino mntendi mthanda baby mama wa ka wa ngwana ka wa pele so ne ke morata haholo ke ne ke morata haholo but the problem kuziba ke ne ke ikutswa le enwa wa ntho wa salununye ya ngahla nthoni Lesotho mudavazo wa osieno hle batho mdimo koru kila utla lona leso koru how ja kuku koru how ja mudavazo utle karo ka be ya tsebetse koru utla utlo o karo ka umamela ka tsebe o kile kila utla mudavazo jalo e karo ka umamela ka tsebe o vukuthi ona ba tla umamela ka tsebe ma o vuket utle karo ka be o vuket una umamela lona now tsela mudavazo jalo koru o tsabe nda o tshindlebe o karuka korutlore e karuka o mamela ma kore kutlore ho jane ke le doctor ya di tshipi kore medical doctor ne ke tlo nka nthwane yani ya hem and who kore ho jane ke le doctor ne ke tlo mutavozone o batla ntho tsa di tsebe wan di tsebe man tsena tse kinywa mona tsane tso you hem and you hemulla and hemulla wa bona mdavazo ka ke thola mdavazo ke utla mdavazo na ile o mu o hlotseng o se monate mdavazo mpotseng from that day that was the day ne ke qala ke sukudisa my baby mama that was the time ne ke qale ke sukudisa my baby mama ndaqala ukumsukudisa because ke ne ke qala utlwa mudavazo monate jwala ka utlwa ra guys to an extent ke kopa le nkutla la le ke la njatsha kra ke na taba le lona because la le njatsha mahala kre ha le na le hodimo ne anina zulu ne ha le na le hodimo la le ke la njatsha ke na taba le lona a ke ra le na le hodimo it is not like ha le njatsha so ha le sa hlola le ndumela o kena le hodimo la lona so wa tshwana ke afana ne asina Zulu ka ufana re itshonela no one has the Zulu of longa aletsimi ntho e etsaetseng now ka ratana le the lady do you know that ne ke tswa dikobong le baby mama ke robetse le baby mama ben diphumezi ngubeni ke le botshabelo kwa ke le botshabelo be kutlwa ke hopotse ena mudavazo wa Bloemfontein wa salunung kwana wa tsaba ne ke tswa ke be ke re ho yenwa e ke robetse nena ke baby yena ke bulela baby mama dit yes ke lebetse ke na le meeting le batho stationing Bloemfontein ke na le meeting I was supposed to meet these people Bloemfontein in Armaro so le late ke no I cannot choice I need to go and see them and I ke tshwala sentse ke tena ndiyanxiba and then ke tswe ke tatile ka tlong ke tsamaya se fapa ke tliswa fela ke mudavazo dikala ne ke tliswa fela ke mudavazo wa tsaba ntho e ke buang ka yona dikala ne ndive bantwana bam haiba le sa nkutlwe and haiba le sa understand the purpose ya o le ruta ka mudavazo re purpose ya ka ke
bona le tlo dula le ditsotsi tsa banna le tlo dula le ditsotsi tsa banna because when your partner a ka utlwa a good modavazo somewhere o fetoa tsotsi o phetho ke tsotsi a good modavazo wa o tshintsa o fetoa tsotsi if o ka utlwa modavazo mnate it's just that lona mohlomong ha le so ka le utlwa modavazo ho na le modavazo e ka o yetsang tsotsi o be le menemene o be Judas Iscariot ngwanaka ho na le modavazo o yetsang hore o be tsotsi imenemene le skebengo modavazo o na le modavazo kotsi ka ntle ka mo ibile ke a leba ho na le ba reng I agree with you thank ba nkutlwang ising mo Holy Cross choir ana amamenemene bo Holy Jerusalem bo Holy Messiah bana ba ntseng ba njaja ke bua ka hore ho na le batho ba ka reng when o ka wa robala le yena once uzomfuna o tlo batlana le yena fela and once o ka robala le yena wa utlwa monate ababa monate o feta mosadi wa o tlo safara mosadi wa o tlo safara o tlo qala o bua maka o tlo qala o qoka modavazo o tla o yetsa leshano ndiyayazi mna la dikela njathi ke re modavazo o tla o yetsa uza kwenza ixoki o tla bua leshano murtu ha bohloko ke a o jwetsa nna ke bua mo ne ke tswa ka tlung botshabelo ke be ke driver ke tla Bloemfontein whether ke 1 o'clock or 2 o'clock I'm driving back ke batlana le yena wa Lesotho and ha ke fihla hesa ndabeng sitya ka maka o tlo re tsona na wena ke ja monate jwa mona ke ja ha monate it was until ke choosa yena more than my baby mama guys don't get it bana ba gabeletsana ne ba be baqana ke le tlase ba gabeletsane o tholo re yena wa Lesotho o tlo ngabelletsa a gabeletsa ke na le yani baby mama then ba le babedi tjena jwale be ke tshwanela hore ke choose now ke tla be ke iketsa ke thola ke be confused then yena ntho baby mama familia e tla be re no ha re tsamaya bangale ne ke thaba hampe hangala yo be ndivuya bangale na be ke thabetse hore ke tlo gutla le yena wa modavazo o monate ke be ke gutla le yena wa modavazo o monate re hlaha re tla Bloemfontein and then re davazane o be monate now ntwena yang ruta hore guys as much ba bang ba lona leng ka modavazo e le ntwenyane modavazo can break your marriage modavazo can break your marriage modavazo can break your relationship modavazo can make you to lose your partner modavazo can make to motho o tlwelle ko ra feel hore ke a rata Thabo mare believe me ke batla November because modavazo 1 November modavazo can make modavazo can break your marriage. Number 2, if side cheeky ya monna hao ile monate o feta wena, you are not going to have any authority to monna wa hao lando tuzo baleke mva kwe side cheeky. If side cheeky ya monna wa hao ile monate o feta wena, I'm telling you, monna wa hao to fail wena, your man will always fail you and make sure that side cheeky right. Monna wa hao tla fail wena. Let me teach you something, guys. When mosadi a do good ka modavazo, you know your time o faila yena ya sing good ka modavazo, o faila yena ya sing good ka modavazo. If una le batho ba itu e mong ha good ka modavazo, o faila yena o kgetha o faila yena ya sing good ka modavazo. Ndiyas ke tswa teng nna ke tswa teng ke tswa teng I know and nna ke a tseba ra krile le njatsa nna ke la taba le lona o faila yena ya sing good ka modavazo. And every time you make sure that yena ya good ka modavazo ke yena ya happy. All good ka modavazo o fa yena attention ha o qetile o enjoy o spend nako le yena. Now here is the problem today e ke batla go tlo ruta ka yona namhlanje e ke batla go tlo ruta ka yona.
Mtavaso can break your marriage, or Mtavaso can strengthen your marriage. Mtavaso. That is number 1. Number 2, your Mtavaso can make you Mtavaso gets a partner how I choose wena, or else Mtavaso gets a partner how I scare I'll choose. Hey, tuku yena ka yamsukudisa tuku tsena tsaka. And a good like Futumes. I'm on fire. I'm on fire. I'm look. Yes. I'm on fire. I'm look. Tuku kia. And about let's get a trouble like I'm going to tell you. I about to insert our fella kana go tse ding. Kana go tse ding re rata ile ke tlile ka loto e entse flake ya South Africa. Yeah. Kana go tse ding tsona tse le skela di ntsha ka fela ka maotung kana go tse ding. O tla Dr. Riwa I support. Dr. Riwa I support. Le Thembi o bo bua nnete. Ke bana ba I support. Di ntsa tsaka di I support. Di ntsa tsaka di I support. Sometimes skela le lona le di hata ka maoto both side. How do I record? DJ Nina, mutu senhle wa tla recorder. My DJ, my DJ. Guys, how bring him? Now, our biggest problem, the relationshiping, le manyalo, nance. One, honale batho ba saratim davas. That is number 1. Honale batho ba saratim davas. Kukabantu bangathandi davas. 2, honale batho ba ikomitan le batho, we committed motho marosa morato, o saratim davas wa hae. Dikalo iphinda. Honale batho ba saratim davas. Ho boba le batho ba ikomitan andukhathalela nti Ricardo andukhathalela kapa o bua le nna Ricardo mabele a ke tse o bua le nna kapa o bua le ma but ke khathale a ke buile because ke itela ba ka bantsa tsa ke ba foki akre because abana le hodimo la bona abana zulu. So guys, here is the problem. One, manyalo a rona hona le batho the relationship. One, kukho abantu bangathanda umntavaso. Abana lona ba sa rate umntavaso. Tlonkwana. Lona ba sa rate umntavaso. 2, 1. Obelena. Okay, shapoya. Ke ba ka concentrate. Lona batho ba rata umntavaso. I mean lona batho ba sa rate umntavaso. Ingathi ngeninga committee ngabantu abathanda umntavaso. Kare ngabe lisa committee ka batho ba rata umntavaso. Lona ba sa rate umntavaso. Nina bangathandi umntavaso. Ekare ngabe lisa batli lobola, ngabe lisa nyalwe, lijo le fela. Because how jola at least you can some davasa at your own time, how bad house about Karingabe Lisanya, Geninga chat. But what is painful, Nifunimi Chantonani Kiblen Yana, a wese, Hali Etile, Hali Ratim Davos. And Babam Baluna, it is not like Ali Ratim Davos, but it's just that Nikiweka Kulbantanabam Lejo Fichel, couldn't lejo too much. Nikiwa man, lejue, kore bali kupinasa, bali ntsedite, kore bali ntite taste. Ukila bona la munu hawi mumunne, we mumunne hantle la munu, we squeeze it hantle. Ikwetele ses na mkhuzi, ayibino mkhuzi tubazalwana. La munu haibini muro, haise jue, haise we squeeze it hahul. Baba mbaluna, le batlamanyalo marli squeeze it too much. Nikiwe, man, nikiwe man, I nikiwe man, nikiwe ka cool. Hi, nikiwa man, hi nikiwe.
I need you. Ay. Riri, arahabotlhoko. I just, and I don't get it. Just, it's not an advantage to marry somebody. Yeah, join too much because I feel like mudavazong asabata next. It is the same way. Ujole le munna yantseng a bapala ka kwae a ihluza a ihlura ka rote ke panana kore ke la bona munna a bapale ka kwae o fihlela e se le papa se le papa e se tshwere ke ntho ke la utlwa kwae e tshwere ke ntho e tshwere ke stroke di kwae tsa banna ba bangata no di tshwere ke stroke the stroke of the kwae namhlanje. Now here is the biggest problem. Nina bantu lona batho ba sa rate mdavazo. One, I understand because libido ya bona ile down ile fast, but I used to say it's not an excuse when your libido ile fast. It's not an excuse. You cannot use libido as an excuse or no na ha ke rate sex because libido ya ka e down le gona yo di shopong tsena tsa dintho tsa di adult le a gona o kena di shopong tsa di adult le fihle le reke di jam start mo le gona o reka di jam start ngwanaka o gona o reka ntho tse phamisang libido di phamise di etse e phame libido ya mosadi. And how now here's the problem. Number one, when unyalane le mosadi ya sa rate mdavazo o le monna rata mdavazo bofebe bo tlo tla mona mameleng. If you are a woman e sa rate mdavazo but monna wa hao a rata mdavazo bofebe bo tlo tla mona. One, number two, if ole mosadi o sa rate mdavazo, I mean ole monna o sa rate mdavazo but o bo phela le monna, I mean o bo phela le mosadi ya rata mdavazo, wena ntate ungathandi mdavazo bofebe bo ya tla mo buyatla ke re buhure bo ya tla mo. I don't care whether it's not today, it's not tomorrow, but one thing I know ke re bofebe bo ya tla mo bo ya tla bona. Lenyalo le laka lenyalo le leng hape laka le leng hape lenyalo le leng hape lenyalo ne ke jwale ke le tsa jwale na se ke tshintshile jwale ke bua le leng manyalong ana aka ana le leng lenyalo le leng manyalong ana aka ne ke tswa ka tlung be ke ya exenyaka ne ke tswa ka tlung be ke batla ex ya ke ya back to my ex ke founela ex ya ka ke re be boka ke tswa ka tlung ke na le mosadi ya le hodima bethe ke robetse hodima bethe be ke founela ex ya ka ke re be boka ya njache ke le khathal dithukeng nrwakeng dithukeng ndi ke le khathal ke mpa ke tswa fore ha ke le fo ke mara mara ke notho nrwakeng dithukeng njache ha ke foki mara ha ke notho ke tswa fa fela hore ha ke le foki la le ke la njache ene ntho monate gore a kry-a le na le hodimo ha o na le hodimo nyana la gago ene ebile le ho jalo na le hodimo la gago ne nke ke ka tlaolo ona nna be nke ke ditse wena ene le hodimo la gago ne le sena di-customer because already no tlo re ja tsa re pele re fihla le hodimo la gago nna o fokile nna o foki njache ya tse ba bang ba re kana manyalo a ya feditswe ke bona o febona ba hae ke foki lenyalo le leng laka ne ke tswa ka tlong
be ke founela ex yaka whether it's 1 o'clock or 2 o'clock be ke founela ex yaka ke re o kae eno wa ka tlung a robetse ke sa tsolo nna ithobatsa kapa jwa ebe zilalisang dias una ithobatsa kapa jwa I'm not sure but I robetse because ba mene a sa rating sex a sa rating mdavazo ba kwazi no zilalisa la maqhwega baloibana ba itshwarisa mogathale ba sa rating mdavazo ba hlele ke be diniwe ba kgathetse bana le di-excuse bana le di-impact betsa ke plan yonke le mihla ba tla ka di-plan nna ke tsebe sefapano kore o tseba e ka re ka be pele re nyala hothi dikuku di iswa check ntwani e testang or o bua maka kapa o bua nnete e ka re dikuku nka be di iswa test tech e bitswa ntho e ntle e bitswa tech e bitswa tech nna ke tsebe bitswa I just detected e ka re ka be dikuku tse re tshwaratsene re isa detected re fihla re a ke le kenye metšhini ke le utlwa gore e ka re ka be di iswa dikuku tsela ke di screwfulwe pele re lenyala re ise detected of the machine and re ba kope batho ba machine ela ya detected re kopa le service e be ntsha machine on because ntho tsela ke mamene tse le tlo ka motšhini o lla jwale ka motšhini wa di-drip ne le tlo ka motšhini o lla jwale ka motšhini wa di-drip dikwai bana baka hunkwe dikuku ha o qete o nkiwe le dikwai hothi a ke dilo tshekwa dikuku tsela le dikwai tsela pele re nyalana ho kinywa dikuku ka ra motšhini wa detectic le dikwai tsela di kinywe ka moo ne le tlo ka mo ella motšhini o lla jwale ka motšhini wa di-drip o re quick nna ke le qoqele le tla jwetsa ke nna fela ke le mo moruti South Africa one man ke nna fela le mo a tla jwetsa dinnete jwale ke batla tla tabeng ya ka today now batho bana ba sa rate mdavazo le kopana le batho ba rata mdavazo now ke hlola ke re e ka re nkabe when o sa rate mdavazo le bue ka ona tlare then how qetile if you don't like mdavazo o hlo batle motho ya sa rate mdavazo kapa o ske wa nyara whether o ntate kapa umme le ndi maqala le whether o ntate kapa umme don't commit if you don't like mdavazo especially to somebody ya rata mdavazo if when you feel like you don't like mdavazo don't commit because guys ni chatela nje ukuzosifebisa kore le tlisa batho maphelo ga le qetile be le tlo ba febisa because like I said to nna lenyalo le laka ne ke tswa ka tlung ka mona ne ke tswa ka tlung se fapana ke founele ex ya ka qetile ke tsamaya ke lo ke yo ya and then I feel mo be good sex a good one ke
Ube monate re enjoy. And whether ke 12 o'clock or ke 1 o'clock, we were enjoying. And at hell, exactly on at hell. But just una some mind nix. Hana ke jwala le yana, una na le ntho a re, o ska ba ntsosa wena yetsa ntho e batlang. Una tjho jwala, a re no o ska ba ntsosa wena yetsa ntho e batlang. That is why I read the exercise. That lady, ne ke batla monyala ka pelo ka kaofela. I wanted to marry that lady. You know why? Because ke a tseba rona ke rata Mdavazo. So ne ke batla motho ke tlo enjoy Mdavazo le yena because ke a tseba ke rata Mdavazo. Dia uthanda basala, ke a rata na Mdavazo. Now, and ne ke feel out the way ke rata Mdavazo ka teng. For my own, for the sake of happiness, let me find somebody else retro have a Mdavazo and then re-enjoy bophelo ba rona ho be monate. But it's just that ne re lwana. But the reality of the truth, ne ke batla ho ikhomita ka ke yana motho ene ke batla ho monyala ho feta batho kaofela. Ke na le batho ne ke batla ba nyala, but that one ne ke batla ho nyala yena. You know why? Because ne ke feel hore re ke na una le dintho tse ke di ratang, o rata dintho tse ke di ratang, so ne ke feel hore o good ka ntho eno. So ndifuna ukuzapha ke batla ho tla mona lona ba sa rate Mdavazo e ka re nka be le sa nyale bontate ska la tlisa bana ba batho maphelo ga lona le sa rate Mdavazo this year. Ska la tlisa batho bana ba batho ningazisa abantwana babantu ezimpilweni zenu kodwa ningathandi icansi ningayithandi. Sikela xisa bana ningazisa abafazi nxa nigqibile nizolala ngezuso litorobala ka dimpa sanutshata bontate. If mosadi wa hao rata Mdavazo kapa girlfriend wa rata Mdavazo but lili planning ya o nyala wena le yena, if you don't like Mdavazo, please don't commit le motho a o ratang. Number 2, ntate, don't commit if you phela le motho ya rata Mdavazo and then when I say right. Now, because qetelo, here is the thing. E ke tlo le jwetsa yona. Ne ke sherela motho that thing e ke buang ka yona. E ke tlo le jwetsa yona. Ke re, here is the thing. And yona ke tlo nka batho mo. Ke tlo nka di request. Ke tlo nka dinto. Ke tlo le bulela nyane ke le amohele lona ba requestang. Ke ne ke jwetsa motho something ke ro yana. Do you know that how o rata Mdavazo o tseba Mdavazo o khona utlwa when o davazana le motho ya sa rateng kapa ya sa interested ka Mdavazo? Do you know that when o davazana le motho ya si interested kapa ya sa rate Mdavazo kapa ya si interested Mdavazo, do you know that o khona utlwa? And most ya basadi ba bangata, most ya banna ba bangata, they normally think how utlwe next, how utlwe. Guys, when le davazana hosna interest Mdavazo ngono sieva, you can fake, you can do everything. Uka weletsa ukwaze utin we reauko when u see interested ka Mdavazo. Now, and tongile butse, do you know that as much mutarata Mdavazo, do you know that idia morali ya mutarata Mdavazo nteyo? Ale when u davazana le musadi wa hao kapa u davazana le monna hao asi interested ka Mdavazo, do you know that thing idia moral wa hao wena Mdavazo ya davazana we are chafa kwa etsa runa haditi aiqini pipi ya luqini aiqini ka kuhle because you can feel mara motho ona yena aikhola something is not right. Reafila and kapo madimabi lona batho ka rame manyalo le ka ra di relationship. One of the thing else I considering kele le tsa lona le nahana rutlwe lona sisi panga nje sendoda esingeke sive ke setlatla sa monna sa mosadi se kekeng sa khona utlwa re mara monna it's not ready for Mdavazo. Aketse ke manyang kutlwa tembu angutla. So because you can feel
why o sa tlohele for that day ka bo madimabe ba bang ke ntho ho yena wena Tim wena ntho wena ke di tshwanelo wena yona ntho ka bo madimabe ba bang ba nyatso ba bang ba ka ramanyalo ba bang ba ka ra di relationship ba bang ba ka ra di relationship tse stable ba bang ba batla ho commit as we speak mara ba qetile ba rata mdavaso ba bang ba rata mdavaso. Two things take about one advice. If you don't like mdavaso, Sanus bo Pascal I commit. Number two, if I rate mdavaso, stay to the relationship because relationship una le choice. A relationship una le choice. O kgona jwetsa motho a hore today I ke batle. Relationship una le choice hore today I ke batle o tla ho wena. Then you have o kgona o itulela o kgona jwetsa motho a hore no today I ke batle o tla ke batla o ba o iwa. Difuna kuba o iwa. Now relationship o kgona jwetsa motho no baby today I ke batle o kopana le wena ke sharp. Now you decide, but the problem is still in lenyalong lenyalong, whether you like it or what, and especially when kunyetse nna bazalwane ke kopa le nkutlo nna when kunyetse ndifuni kukuhle ndayifuna nna when nga unyala you must know that ke tlo batla kuku and believe me if re tlo nyalana I need to know why rata mdavazo kapa jwang. If we don't I need to know what rata mdavazo kapa jwang because if you don't like mdavazo it's going to be a problem to somebody else on le rata mdavazo. It's going to be a problem. Re tlo lwana re tlo etsa eng. Now here is the problem guys. Yana yona ke kopa le nkutlo ndimamele. Now here are the things about basa rata mdavazo. Mamele nazi ingxaki. The problem is that koswang ke batho ba sa rate mdavazo. Beside taba ya o pushetsa batho bofebeng. Beside taba ya o pushetsa partner ya hao bofebeng. Here is another problem ya batho ba sa rate mdavazo. Wa tseba le etsa eng? One batho ba sa rate mdavazo. Ba dula ba le dimutsu. Ba ya teneya. Ba ingadisa. Ba ya kwata. Ba yenza you know why? Ba yenza everything. Then eba ka ba sebedisang hore ba ske ba joa ba ske le ske la etsa mdavazo. If utla uza uzigulisa utla ikulisa nini u grumpy baba ba sebedisa baba yes baba ba sebedisa bana. Gideon you are right baba ntate ba use bana ntate ba sebenzisa abantwana but ba sa rate mdavazo ba tlisa frustration tse unnecessary ka ramatlo a bona ni a lwa le grumpy le angala and utolore all of those things udietsa because you are trying to avoid mdavazo. So we are kumbisa we are ingadisa nini udimutsu nini we are saying and you become so much irritated when your partner atla well. You become so much irritated when it's about 8 November you become irritated when it's about Muna you become irritated ba irritated le frustrated batho lona batho ba sa rate mdavazo. That is why ka re le ka thola di doctor di le roke dikuku basadi banna ba bangata lenkwe di kwaetsela tsona di sa gowe kwa yena e sa gowe e kinye saga e tlose e sa gowe ba e fakitsaga ba ikinye saga ya nya bushareng e tsanama e slice nama bontate ba sa rate mdavazo. Ha le qetile be le nyetse le tlisa bana ba batho le ba tlisa maphelong a lona ha o qetile o monna ya dutse mona ka kwaye pap ha o batle next ha o batle ka kwaye e ka iswa bushareng e slice ka ntho ka motšhini wa no slice nama antina why ne ditina I antina Ay lantina.
ka fumana motšhini o motšha ba itlisetsena kwa yane e tletsene e fihle re motšhini wa no sentse e re ba kenye blade e ntšha gore e kgaole once cut e re bontate bana ba sa rate Mdavazo kodwa xa ba qobile ba chatile le tlo fedisa banna basadi ba lona what's about ke le jwetse bana ba ka you will survive when both of you le sa rate Mdavazo you will survive when both of you ninga uthanda Mdavazo you will survive actually abantu bangathanda Mdavazo for me ke feel gore ngabe ba nyalana ba le bang batho ba sa rate Mdavazo ngabe ba nyalana ba le bang I so wish gore batho ba rata Mdavazo e ka re ngabe ba chatana be botho ba nyalane ba le bang to cut the drama tse unnecessary le dintwa tse unnecessary le di frustration tse unnecessary e ka re ngabe ba nyalana ba le bang to cut the story short dan ngabe ba nyalana ba le bang straight kore e ka re ngabe go gona re trade ne banna le basadi e ka re ngabe re gona ba trade na gore ba ise ba lo trade o monke ona wa hao o mo ise kae o lo mosia teng o nke ya nwa kwa no motlise o nke ingathi ngebe trade na nyana ngabe re sina mathata because namhlanje into esibetha namhlanje emitshatweni we are stuck le basadi ba sa rate Mdavazo we are stuck le banna ba sa rate Mdavazo and abaqetile ane ke bona ba create the issue tsa unnecessary tse sa rate tse sa hlokagaleng now here's the problem when monna a sa thole Mdavazo indoda engafumani kuku bona se fapang sa ntate modimo monna ya sa tholeng kuku hantle o dulana le pelo nyane wa toneya o a kwata wa ngala ya sa itholeng the same le mosadi ya sa tholeng kwai o ba irritated wa tene but the problem it's when irritation iyetswa gore wena o rate o fana ka kuku kapa guys sia ni va hlendikala ni ndive realuka when o sa batle o sa rate kapa o sa enjoy ungandive re sa feelani re awuka if you don't enjoy me ndiyakuva if I don't enjoy you wangkutwa siyafasa re utlwa re ya utlwa guys ya vaka. If I don't enjoy you, now here's the thing. Here's the biggest problem if we are pretending on Mdavazo. One, we are not going to be able to spend time together. That is the problem. When Batwasa Davazan, about to spend time together. Even if we spend time together, Mariana Yaratam Mdavazo. Once I got thola opportunity I thola Mdavazo somewhere o tlo dula le mo when o ka thola Mdavazo somewhere o spenda nako le motho yona yeo o a rata Mdavazo you always choose to spend time especially ha ke rata Mdavazo ke rata o spenda nako le motho a rata Mdavazo number 2 if but motho a rata njwala o rata o spenda nako le motho ya rata le batho ba rata njwala that is actually ke tsa basadi ba bangata bong lona ba pholoso lona ba Kristen even if ha o rate njwala even if I uthanda njwala but if monna wa hao a rata njwala sometimes buy an alcohol raka njwala ha o qetile o dule le monna hao ka tlung o qoqe le yena a nwe pela hao a jaife pela hao ha le qetile le jang because amadoda wena you know why banna ba lona ba leshia motho banna ba lona ba spenda nako majwaleng na ba cause babo it is because ba batla spenda nako le batho ba ratang dintho tseo ba di ratang when si re rata o spenda nako le batho ba ratang dintho tseo re di ratang that is why namhlanje
ke metshato na kuma relationship ho kopane batho ba different because re rata dintho tse different, re rata di-hobby tse different, re rata yonke into ke rata Mdavazo ha o rate Mdavazo, ke rata bike ha o rate bike, ke rata music ha o rate music, ke rata sehlukene. It's just a mess into semitshatweni. It's a mess. Ikaka nje ikaka into semitshatweni. Ke kore ke masepa ana mankaka ana a hlotseng ka ra manyalo rona le ka ra relationship. Ke mankaka ana mankaka sena toilet paper a batlang pampiri ya tswekere. Kaka nje into enzeka mitshatweni. Kaka tu kaka e batlang e sena le toilet paper. Ke la bona mankaka sena le toilet paper batlang pampiri ya tswekere ka ra manyalo rona. Kore wa tswa fela mankaka ana hlotseng a batlang pampiri e ngotsweng Woolies. Ke Woolies. Skela tsamaya. No, hai. Skela tsamaya. Hey. Skela tsamaya. E ke lo sheba eng? E ke lo sheba pampiri ya tswekere. Akwenza kangani explain ngidifundisa ngencansi apha na next neko. Andikwenza kangani mntakwethu ndifundisa ngecansi. Bongi ndiyakuphendula what happened nceko. No akwenza kangani next ndifundisa ngecansi cha. Kho next the right ndisober ndihlaphukele. Ndisindisiwe ndiyamthanda uYesu kakhulu kunjalo njoko. Umntana kaThixo ndiyamthanda abantu ndifundisa ngecansi and andizuvela apha ndinxibe isuti xa ndifundisa ngecansi. Fundisa apha ndilungisa imitshato yabantu apha busy now abantu batho ba sa rate Mdavazo ke kopa ke nke ba babedi ba bararo o kila phela le motho a sa rate Mdavazo what was happening ke kopa fela ke nke ba babedi ba bararo o kila phela le motho a sa rate Mdavazo ho no etsahalang ka ra lenyalo la hao le ka ra relationship ya just straight to the point o kila phela le motho ya sa rate Mdavazo difuna starta ba bina bathathu o kila phela Dr. Reem o kila phela le motho ya sa rate Mdavazo Tata o ke wa phela nomuntu tata ongathandi Mdavazo. Hey, that thing you're frustrated that. It's a total turn off. It's a turn off. O feel joy etsang doctor because hona le batho ba sa itsebeng ntho e ke buang ka yona. Ba sa understanding frustration yo ba e causang di-partnereng tsa bona. You push her away. Ore ha ona ntho fa matla ore o la o batla ya mosebetsing either yo o ya tla mosebetsing ntho ngwe le ngwe e etsang ha ona matla tlang ka mora yona because now ntho ngwe le ngwe stream sa yena se dry. Thank you Dr. Ria. Thank you doc. Ha ina motive. Thank you doc. Thank you doc. Gideon? Pastor. Yes, Abutuak. Can you hear me? I hear you loud and clear. How are you? I'm good, my brother. And you? I can't complain. Thank you so much. Hi, I just wanted to say hi. We are piggies. Hey, this topic is very hot. I can't see a lot. What do you want, my dad? Sure, Pastor. Thank you so much, my kid. Thank you so much, my big brother. Failure. Failure. Failure? Hello?
Oh, ke kwetse mic ya hae. Okay, ke mo bule. Oh, can you hear me? Yes, I hear Can you, hear madam. me? Yes. Ai, ba bang ha ba santse ba ye ko Mtabaso ba re he re tshwere ke badimo, badimo ha ba batle Mtabaso. Wara. Badimo, wa tseba bogogo, bomkhulu ha ba batle Mtabaso. Mtabaso wa re filma ka Mtabaso. Wa re filma ka. It's unholy. Ke Mtabaso it's unholy. Ntho ha di batlege. Waka. Ke badimo ha ba batle Mtabaso. Mtabaso it's unholy. Mtabaso. Re tshwere mathata. But ke kopa o njwetse. Ha re o sheba le pipi ya teng o ka re leihlo la setšhaba. Engane kana e tlotse le dihepo le dipidisi. Yo, batho o ka balega o le batho ba modimo nna ke kwa tsakang o ka tshwariwa for sexual assault ba go rapile monna. But let's come to but tell me. But tell me, o kila phela le motho a sa rate Mtabaso. My baby? Okay. Ke re ke a tshoka gore a re nna ke motho wa badimo. Badimo ha ba batle Mtabaso. No hodi. Ha o tle ke sho ke re ha go sheba le ntsutswana ya teng ke leihlo la setšhaba ha ona next mo le tlotse le Panado. Panado ha e sebetse ke sho le e greenile ye. Ha ke sa bua ka di-herbs. Panado Kuba. Bye-bye. What's more? But there's something out of the statement is there's something my daughter. Re teng mo Davos a o kwatisi banna fela le rona he re sa o kry ra kwata bathong yo ka nnete. I was married to my late husband for 8 years. Kuri wetse ke nese motho o ratang so wa mbora kuri a o khone wetsa di style le yena because ke motho a langalatile tshantse le no betha one engwe ya wetse ke yo o phela o mo kwatetse man. What's about also I was saying that today something. Most about Davos, they are not interested in the Thailand center. Next, let's until one. It's true. Luana Nieta Jwalu. And most of the time, like we have to talk. Abanya ke lo bulela ka yona gore e ka re ke a moroga. Now, Nenesa Honu we explore next. Nersa khone gore wetse keng ne ke phela ke mo kwatetse. No, I know. Yeah. No, I know. No. And this thing is very healthy. You can feel yourself. Ibile hona ya fru hona bona o tswa wetse keng ka smile se sengwe. Now, but now here's the thing. When Lieta, but umutor hamo, unosa konufila. When maybe they are Davazana, but you can feel or this person, we are not together in this thing. Unosa I feel into. Neki feel because sometimes seke ela ya hore eno nyoko yetse tsore a fetse like arobalo la pile why when you don't enjoy it's like you go satisfy yena.
dintho tse nyakeng. ai e re ke fe ba bang chance ne ke fetisa ya but wena na le experience ya yona. yes And thank you so much Khatsidaka, because one need people they don't understand, but ke tlo bua ka yona wa bona ntho qeta go bua ke Oceana e re tata mo kinyanong ke hlola ke bolella batho ke re the problem ya batho ka nako tse ding ba sokodisang ka mdavas, they don't understand gore batho ba bang kore o tsholo ke o sokodisa ka mdavas kapa ona o sokodisa ka mdavas, but o thola go sokodisa jola, but I don't know your ex o thola gore ka nako tse ding exes a o dine di le go to feta nna mara ke o sokodisa. You know what is internal problem e ka batho ba sokodisang ka mdavas le ka batho ba sa rate medavas le ka batho ba se interested ke gore they don't understand that sometimes the exes tsa rona they were good ka mdavas more than bona. Thank you so much also. okay Thank you so much. Guys, o tsa ke rata bane e tswa motho wa mme are yana na kwata are ne kwata ene mo kwatisa ntho eo ene arana how you some davazo le motho wa feel or mar this person ka re o yetsetsa nna fela guys, and ha qetila re ha le explore ene ke go ba le tsa nnete bo mmele bo ntate di qala ne di mamela modavazo ke ntho tsontong e explore, because you know why we need to explore modavazo, it is because re tswa di exeng, so di exes tsa rona dintse di le mona as inclusion, we still remember the exes tsa rona, we still think about them, we still remember bane ba le jwang. So when you explore ka modavazo, you know what you are doing. Le tlisa dintho tse ntšha le createla di new memories tsa lona ka mdavazo. So when o kopana le motho a se interested ka mdavazo le tlo etsa one thing, le tlo etsa ntho e le nngwe non-stop e senang improvement like o se qeta o tso jwalo ke yona motho e qeta o ipaka. Doctor e re ke bua hanyane fela. You know, there's nothing wrong about Mudavazo. To be honest, the problem is one. Mutu omu le omu, either ke muthu wa mme kapa ke muthu wa ntate. Wa tswa hygiene ya metara haholo. Okay. Why ke re jwalo? If ke qala go kopana le wena, la ka ba monate ha kae? Ke bona ke di turn off. E ka ba molomo, e ka ba mohlomong ke try hore ke change position. Like you can something automatically, even if you enjoy it will never happen again. That is why you can normalize it. Before you can do whatever, understand. So those things they count. No, but I thought today, Dr. Rin, I couldn't make some about to work about clean. Make better work about Babu, so about buying, because Baba about to already Bakara the relationship. Baba Bakara Manyalo, or so much to the Mutuna, or so Pila Nen. You want to build the Mutuna, but the problem. He or she is not interested to Davos. Yeme abu clinic I would have to 150%, but Yemiona every day we need to be clean from Davos. I support abu to a whole. But today, Nekibata redwelling about to Banabasa Ratim Davos. You know why Dr. Ricky Bata Ribu Kabona? Because guys, but Basa Ratim Davos. Ba created problem is unnecessary. One, ba created buffet de caramanyalo abo, kapa the relationship is about. Two, but what's a ratim davos? Banalidi excuse it every day. Batinea, banali, by nadisa, bataka editori, uta mutikena babam bataka badi mutual. I don't know, Dr. Ricky Mataz. Failure so. Meska Kema Letitia. Oh yeah, na yen ba bitwa bana thata na mistress wa ka o itse ke se ka itshwenya ka bitwa thata a o swaka tja o ntshahle ke manga ka o dimo Dr. Ray Ruti na monna o nshile ari
ngwanyana wa mokhalata ga mmatli Ari? Hello? Ausi kena hle? Hello? Tim, mathata re wa tshwere. Ausi a gore ke mo gaola. Ke mo gaola. Ke mo. O buile? Ish, my phone is gonna be off now. Askis. Yes, man. I just wanted to say food in fundis, but we need to also consider land very realistic. Like you cannot do it every day. Yeah, one. We must just be realistic. You cannot. It's not what we are offer or our time, but we need to be realistic. And we are career men. We are career ladies. Sometimes we dinner when you're from work. So at least katatu four like in a week. We are one. I would see like you'll do it every day. Imagine I've been married for 14 years, and then magic millions every day. No, Chief, not Gideon. No. Yeah. Once Scaris, I hate you every day. There are men who are energetic, Chief. I know You that. can do that. It's not a problem. Once or twice in the morning and late, you can do it every day. It's Depending- possible. But no, but imagine Fetu like for mhlambe like umuntu wakho uhlala naye like every day. No. What's one? Okay, yes, Nanditi. Now I hear you. The kufa kakuhle and you are 150% because the other thing, amadoda the problem that I have kabana. Ke tlhola ke re bana ba rata mdavaso. Ba tshwantse ba fokotse di responsibility basading ba bona. Yeah. That is number one. Ne? Exactly. Ba tshwantse ba etse jwang? Yeah. Uncedise umfazi or uqashe ineni or wenze ntoni. Yeah, I understand. But the other thing, Gideon, the problem yabantu abangawuthandiyo nabantu abadinwayo bayahlukana. We've got those people are different. Umuntu ongawuthandiyo nomuntu odiniweyo okhatheleyo. Every day, yeah. Yes. Wena manje uthetha ngabantu abadiniweyo, I understand because nathi siyawuthanda but siyadinwa ngesinye isikhathi. Futhi ama like factors as a contributor to that. Mhlambe ninabantwana, you don't have nannies, and ithi abanye they don't afford money. You understand? So mhlambe umntana wami ulala ngo-12. So should I wait for 12? Ukuthi sikwazi understand? Yes. Yeah, so yeah, masibacingele now. Mama timetable. Asifune excuse ngoku. Siyatshona njani? People with stressful jobs, they have us, and it's like mine managers, engineers, like you, when you stress, wire, 24/7. So, But now, how are you going to do? Because it's the same thing in Tetangayo, Gideon. Because what about the person, if your partner Aratam Davos, I would think about Goglontis or going to Archo, Luxasa. If now you are. no, and it's not like away in the total. Okay. Yes, you do it. A four tattoo, at least local. I mean, like, the general routine in Saba, but I've been married for 14 years. Like, happily so, 14 years not general. No, thank you so much. Thank you so much, Gideon. Thank you so much. Can I speak Sabelo network? Okay. Yeah, from my personal point of view again, hamba negazi this thing. Igazi mali ngahambelani alihambelani, mali igazi lihambelani niyahambelani. So it's all about get connection, connect. If it's a connector, yonke into yazenzakalela. We forced ayifuni ama-foreplay yonke into ihamba smooth. It's all about connection. Igazi mali connector shubi. Okay, that is why being city mina. That is why being city.
Now I saw it, especially for abantu abangakashatani ne batho ba tsong ba nyalana. It's very important to imbe le batla le be le dintho tse similar. If o rata Mdavazo, o thole motho a rata Mdavazo, because the problem ke most about today don't like Mdavazo. Mara ba qetile ba batla lenyalo. And ha qetile motho o ikomita le motho ya rata Mdavazo. And the problem now ke hore ba tlo create the issues tse unnecessary. Wa tseba ntho ya Gideon, ke kopa le skela attack Gideon guys, a ke tlo le dumela. But because Gideon, there's a stage when now o so le staging. I think Gideon yana o sa Gideon ke kopa o ntsha yo Gideon ke kopa mo ntsha, sorry Gideon ke ne ke re Gideon, the difference har 15 years automatically marriage wa 15 years Mdavazo wa teng o tla theoa hanyane obvious wabo. But what I'm trying to say guys, happy if you don't like Mdavazo kapa le khathetse kapa umme kapa untate, and I wanted to say that to Gideon, if you are tired, I used to say guys, rather tonka di position tse sanking energy engata. Hey mara doctor, Mdavazo o mong o tshwarisa le di cramp na hana fela o so tshwara ke cramp during Mdavazo. But ke utlwa yeo wena ntho, but ntho e ke batla utlwa yona ya di cramp ke bona guys, nna ke focusitse tabeng ya hore guys, this year le mo sena se sa qala, let us avoid the problem. Ke tlo ntsha phone ya rasa yo phone ya rasa. Yes my big brother. Mina nginenkinga wedokotela ngoba ngiyakuzwa ukuthi if uyi-sex addict uthole sex addict no masi ngakhulumi njalo baba, masikhulume ngomdavazo ke okanye ngecansi baba. Hayi ngithi wathi kuthiwa if ulithanda icansi thola umuntu othanda icansi. Ngayenza ke lo nhlanhla leyo, ngamthanda umuntu othanda ucansi, wavele waretire kwasala mina ngilithanda ngeke. Ngivama ukuthi angiphuzi angibhemi dokotela ne. Angiphuzi angibhemi dokotela. Kodwa utshwala engiphuzayo amasquat, ugwaye ngubhemayo iclit. Okusho ukuthi ke izinto ezithandwa yimina lezo. Manje ke inkinga yami ukuthi ngathi mangibamba le interview ngathi ngiyalithanda ucansi and angiphuzi angibhemi. Kodwa ugwaye ngubhemayo iclit. And utshwala engiphuzayo amasquat, okusho ukuthi nje mangibamba lapha ngolimi ngithi kulimunqa kul French kiss iyona into engiyithandayo, uyabona. Manje inkinga ukuthi wabe seyaretire ke manje, umuntu waretire ngasala ke ngiyithanda ngedwa. Sekuthiwa ke no yabona nje esanda sami, inkinga yakho udla kakhulu awushiyeli likusasa. Ngizoyishiya njani likusasa? Imnandi lento ngoba ngithi mangingena espace ngithi ngiyadla ngizukudla ukuthi kumnandi mara kungikhalisi. Lo kuyaba kumfundisi dokotela mangikudla mama kumnandi lokuyakudla kumnandi ngoba ngize ngikhohlwe neyinkinga mangiphakelwa kona. Manje inkinga ukuthi sengithanda ngedwa manje retired umuntu manje uyi-retired soldier, ngithi vacation athi yo baby besihamba isikhathi eside like 6 hours drive. Yo mangithi kuyasipaka endleleni athi yo baby sofika nini la siyakhona. Mangithi baby imile le ndaba athi yo yazi ingane esikoleni bathi yahlupha. Like umuntu uyazi ukuthi the only place engizwa khona ubukhona bukaNkulunkulu
enkulu isona my god oh my god manje ngifuna ukudibana noGod manje ngifuna ukushaya ipraise and worship wena uzongitshela ngeyinkinga like lo muntu bekalithanda useretire manje and manje mangizothi ngithi ngicela ukubheka ngaphandle olithandayo athi ngwane yangicompare manje like on a few days ago ngithi yazo namfazi ungijwayela kabi uNkulunkulu wathi umkhulu wathi umfazi ushawa ngenduku yothusa asivale lo mnyango ingane ayikho asivale lo mnyango le sithi bese sithi fisherman position bese sithi fisherman position sithi helicopter sithi man on top yawazi uman on top ulalisa umama flat ngathi uyindoda alale flat bese kuhlala wena la ngaphezulu bese uthi manje sishanga man on top sithi hook siyawubamba lapho uklithi sidila nawo athi umuntu baby we are too much Mamela, but big Mamela ke mngani wami ngitshele Mamela mngani wami manje ngitshele ke ngifuna sisize aba ngikuba uthuse bana ba aba but ubufila njani umuntu wakho makangayithandiyo ubufila njani yabona the way angasayithandi ngakhona ngicabanga ukulanda irefund komalume le Mercedes ayisahambi Dilade. Kubai bye bye hi bye bye Stani Doctor Mamela hona le mosadi a buile monana wa lekhalate a re yena o hladuwa ke monna wa hae a re yena ha ba ke mosadi wa lekhalate ke batla ho utlwisisa mona ha ka mantso mang e hlile ha ela ntle mosadi ona sa mophomotse kapa ho nwetsala jwang ha ka gona ihlalosa o ile a khata wa bona so that o ile a khata but ke kopa re bueng ka taba ena wena how do you feel o kila phela le motho a sa rate Mdavazo I guess I get up on a lane. Okay. I guess I get up. Hang out and get up on a battle of one pound to give a fine yon. I want to attend a woman. Joanna Mosadua, Lavona, Chile, Mona, Yana, complete Mona, Javana, Musila, Bacalawe. Unakila Basa, Guaribla, Javana, Mona, Mungataba, Javan, I'm sending him tapping for ma. Joanna Babacata, Ruamo, Yana, Hono, Banana, Calatilo, Javana, Banachana, and. Rifanda ke se lati mo Kuba study Sherry Tele kai morati wa ka nna ke tletse Gideon mona ntate Gideon we ke tlo kgalemela ke kopa tloele o timana tabe ya ho le khatetse a re robaleng o tsogang pele a palame o mongwe Okay Gideon a tlola go khatetse o tima mbedi tshwanelo ibile wa bala le go o ja ga kae mo bekeng ka hlella ha e ba le wintho mo o twinka fela ako ba khalemela tuntate mo yeah what's about no but Gideon and that I can understand because when I'm 15 years in yalo but I saw we sigara ngabe ke mo butse re mosadi wa yena ke motho a ratang ka pa sa rata because I used to say when I share when o phela le motho a ratang le kampalatla ka di position tseo di ka kgonang hore e mong motho a be right a ke tswe get a sense it's very important hore ho ske wa tingwana guys Mdavazo sintho tshwantse batho ba timana ka yona because it's one of the things that can break kapa destroy marriage or relationship or can build a relationship. Now, but they need to understand because matatsingana batho ba batla lenyalo abantu ba funa ukutshata ba rate Mdavazo and babang it is not like about rat like I said abanye it is not like about rat but the problem ke hore ba sebeditse haholo because most of us
re feba haholo re ntse re batla lenyalo that is why re ga re fika manyalo re fika se re kgathetse banna ba feba haholo ba fitla ba se ba kgathetse banna ba fitla ba kgathetse so ntho e ke batla go tla yona ya ke hore people they need to come ka solution for midavazo ya bona guys it's not an excuse and especially ha e ka ya tabeng ya lenyalo when monna o nyetse a una choice you need to deliver you are right you need to deliver you're very right you know if you can ask batho ba nyetsweng nowadays motho bo mmotsa fela when was the last time you heard it motho khona o jwetsa hore ke a kgweding kapa ke kgweding tse pedi it's quiet in the house it's like brothers nothing is happening now that is why basadi ba bangata no ke difebe no that is why banna ba bangata ke difebe that is why banna ba bangata no ke difebe no batho ba decide ho ya bofebeng because ba febiswa ke di partner tsena what's about guys I was not lying nane ke tswa ka tumana be ke tsamaya ke ya exenya ka ke ela mdavaso ke ya exenyaka ke hopotse ex ya ka be ke tsamaya ke ka nako tsene ke na le mosadi ka tumana ne ke tswa ke ya exenyaka Elero usa nele mosadi o na o le yana mo ntone pele o ya ko exen ya hao because when o phela le motho o monyetse o montsheditse lobola a ba sa rate mudavos o tlo etsa jwang ai no ya yewe yona e thata bikinyana a bona hore ha sa rate mudavazo ene nna ke batla mudavazo wa bona ke mathata ya o ya mathata kona ya o kila phela tuxa o kila phela le motho a sa rate mudavazo Kenta o tlhepa a ke o ratile no yana. Askis Ke reditse no yana ke nna o ke tenegile go itlhela mo thamong. Singana go mametsi mo o se bula ntho e bula. Nka se khone mo thamong. A go monate. o tenegile go itlhela kae Mo thamong. ba itse mo kgweding o kgona fela o mpha gabedi fela yo yamphosa tux ke sono ka nna tle Mara ha se solo I can mara sometimes re khathetse ba gaetso. okay Ga bereka ga pepa bana re dira gotlhe ya no re khathetse ntate modimo. what's wrong Le bua yana. Le boleiwa ke gore la bala gore le ja ga kae wa bona ga le ka tlogela go fanda ga ke jelo ka o sane ga ke jelo le tlo go bona go bophelo mo tswela pele. Mo mo roundong ya boraro go le mo mpalame ga ile go reitla ko tene a re itlheng. what's about tukiso le mosadi wa gago ne re lwana le ex e nngwe ya ka ene ke nyetse re lwana a ba founela cousin ya hae a botsa cousin ya hae gore mara November ke yona o batla mdavazo mara ntse ka nti mdavazo no tshwantse yetso ya kae cousin ya hae ne re yena ha le ke la bala gore lo yetsa ka le tlo frustrated a re ha le ke la bua ka laka wa bona ntse cherry a qeta o ibua ya ho bala ya ho counter re entse ho se re entse maobane that is the biggest challenge and that is why I uswa ka ke hlolang ke reng le kampala dula fatshe la tla ka di strategy tsa hore because ke ne ke ruta nthola bekenyane e fitileng ke re lona basadi o gona o shebela kwana monna a ba sa roba le hodimo hao o mo furalla fela ntho e gona o hlaka morao monna ha o etsa because sometimes ntho e re batlang ka nako tse ding re batla fela ho release re lokolohe re tsebe ho robala that is the only thing e monate o shebela kwana number two le a discuss o gona o jwetsa motho gore today baby this is for you guys ntho ena e matle ke le gona o bolelana gore baby yena ya today ke ya hao yena this is for you ne because nna ke kgathetse wa bona o bua nnete mo le nna ke rata hela yalo o
mpolelele gore fanda ka monna modimo ke lapile wena o tla ipona gore o ikeletsa yang wa e bona Mara uswaka ke a o kopa hle, auswaka ke a o kopa hle, ke a o kopa please. Wa bona this year guys ka ramanyalo a rona we cannot afford to fight for dintho tse unnecessary. Ke a o kopa uswaka please. Ke a o kopa you must ebile ke nagana gore menopause e nkitlhetse ba gaetsho e nkitlhetse early Kubai bye guys ke busy mona na ke ba dintho tse serious haholo tukiso ke kopa o mamela ausi wa ka you must remember hore monna wa hao ntho mo hanelang ka yona e teng stratong e ka e teng anyway a ka ithola but when your husband a batla punana ya hao it means o rata punana ya hao o rata wena so make sure that you ask his I've been through a hell ne o ntshitile go tshano go so dilo tse mentality wa ka go tshwantse ke dire dilo tse di right ke nna le mentality all wrong wa understand okay o ntshitile too much to an extent gore ke le nna appetite a isa tlhola e nna teng okay now I understand mamela abutwaka now if that is the case ne o tlo tshwanela hore now ke bua le wena abutwaka no now o tlo tshwanela hore you must try to reduce taba ya lerato la hao la Mdavazo ne but and then o try o lokisa pelo ya hae ke a pele you need to make sure that o sebetsana le lokisa pelo ya hae le maikutlo a hae patiently so ka ditsela tsohle but now here is the problem auswaka because you are still together wena le motho le ntse le phela sama now if le batla lenyalo la lona le be right because le ntse le sama hona bolela hore if asa chintile le wena as much utlwe bohloko but try to be okay for the sake ya lenyalo lena because ntse le ka ra lona try to be okay then le yena a be patiently so or le wena o thuso re be qeteletso le mentally stable mara guys because of I dira dilo tseo ka mosadi o bona ke ne understand if ntire ka mosadi o what basadi ba bangata wa tlhaloganya so and that time I was pregnant so he did that so kenale that thing every time a go tla go nna so seo ka nagana ke iposa e le gore nna ke wrong guy ke se sport se ke se dirang we understand okay so it's not like a ke batle or something ke ntho e tla mo kelelong yaka ai aka samfuna ayong sometimes that so betlala bo babili no tlo go jwetsa gaitsedi yaka I think luna ke tlo le fa number yaka ne ke tlo le fa number yaka ke patadisa batho a ke etsa counseling mara luna ke tlo le fa free counseling le dula kae le bo Hatlex store ke tlo le fa number yaka before ke tswa mona but lona ke willing le fa free counseling because at least ntse le together wa bona if netse le arwane pilo ka netlo ba bohloko but now at least ntse le together le ka gona o ilukisa ntho ye wa bona le together re ka gona go ilukisa mare o kile wa iutla papa e botlhoko yang o ya ko mothong wa gago o itlhela di spam mo beteng ya gago go bala mo go yone yeah, o tla fandaga ntate moruti o tla fandaga the next day I mean o go bolela gore o tle ka osane fandaga o go busy le motho mo ke kopa ke tlo bua le lona ka thoko ke tlatla ke tlo bua le lona ke tlo le fa le na le phone engwe ke le fa di number tsa ka no re shebe pa okay tsa pen mo moruti ga isere re tsa pen no sorry it's not like I ke rate Mdavazo ka o rata mare ntho e ke tla ko kelello moruti ke ntho e mo kelello every time ha ntshwara ibile ke a tene ga nka re nka mo beletsako no but I can do the current 073 073 202
202 90 90 79 90 073 202 9079. okay dad Ke tla bua le lona le tla mfonela le nromele WhatsApp le santhole fela ke tla bua le lona. okay ga le boga mo Thank you so much. Mara obutitukiso obutitukiso o busy ka ngwana tshwara tuku or ka bua okay obutitukiso ke a o hloka tshwantse re tlo bua nna le wena please. Dango pale nna ke batla yalo cause of le nna diphoso tsaka tse ke ileng ka di dira ke ile ka di amoela mo go ene ka ba ka mmolelela gore motho wa modimo nkopa gore re fete mo go dintho tse di tshwanang le tsona tsela cause di ile di diregile without my kemisetso and ga ke sa batla gore di tlhola di direga le nna ke batla gore re phile fela le botshelo bo bora. Yeah, but now the problem kore le ena yeah no ke nana the problem is setting kore yana o sokola o feta go tsona wa bona because of the damage e etsahetseng but re tla re bua ka re tla re bua Okay, pa. Thank you so much, guys. Guys, I'm about to close. Nata baka today, guys, it is not right to Rebecca Ramanyalo. Be resarati midavas, kapa redumelo nyala, resarati midavas. Especially when your partner aratam davas. Number 2, but basarati midavas. They don't explore midavas yabon. Aba cool, aba explore midavas yabon. There is nothing new ever yet. I'm telling you. But not enemy Davaso, guys. When Lisa explore Midavazolun, wasn't anything new ever tankayon. Kekopoljotanako, I make Kepoljotanik. Hana Pentama. Interest your pillar, your spender on Kolimuto, ya fell. Ya fell, guys. That is why Renali Banna. But spender na koleba hotsbabo kapa ba yang di side chicken tsabo ba yang di side chicken tsabo ya khata ya fela interest ya spender na go together ya phela because one of the things is mto but spend na go together ke go pa repeat again but ba ratang jwala they feel so much comfortable to be around but ba ratang jwala. But baratan dijo, Baba so much comfortable to be around, but baratan dijo. But baratam davas, Lebanon is the same thing. Mutaratam davas, Oba so much comfortable to be next to the person ratam davas. So Nina, Bulunaba to Karamanyalo Likaradi relationship, Muna ratam davas, when I ratam davas. Now, Kapa Musadu ratam davas, when I ratam davas. Li create the problem. They're unnecessary. Number 2, how huna muhlang little explore mudavazo walo. Ene mudavazo how sa explore we are tauka, ya tawa. Ene how relationship yate haibi munat not unless both of you halo rat mudavazo. Then who is there is nothing yet in time. But when your partner aratam davos, when us aratam davos, then that thing it tell relationship yes there is something yet and that is also kalela bona munna how a spenda nako haka tola girlfriend e ratam davos se fapan ulo spenda nako le girlfriend e ratam davos. If Musadua aka tola girl munna aratang boyfriend ratam davos Musadua uto dula a spender nako le muta le boyfriend guy. Now here is the biggest problem. Le client is nizo nzamanto ta wenu okanya ba fans benu ibe ngamaxoki. Le client abanna baluna kapa basadi baluna ibe batho balishana. Because when untima mudavos I'm going to be forced to lie
if ke batla go ya somewhere now o tlo create monna ya leshano o tlo create mosadi ya leshano because now it's captain if a batla go lo jola ka ba batla go feba a batla go ya mdavozo o tlo tshwanela create ditori now le etsa eng le creator leshano le unnecessary ka ramanyalo a lona le creator leshano le unnecessary ka ra di relationship tsa lona. Why? Because of just a simple thing with imana ka mdavazo and then a le petile be le sa explore mdavazo ya o qetela ke yena yona ke kopa le nkutlwa ene ke buina ntse re bua mona ka re ha re sukudisana ka mdavazo Oti, my ex wanted me to stay in a relationship without mdavazo okay ikaruka Grace, ikaruka request. Ikaruka request, what's it? And what is painful, guys? When I was about mdavazo, bondate. Skala commit, bondate if you don't like mdavazo. Sky commit at the musadi kapa girlfriend ratam mdavazo. Sanus bob. Skala ikam. Sanus bob. If untate how ratum mdavazo, don't commit le musadi kapa girlfriend ratam mdavazo. Se fapan yakanus commit guys. Number 2, lona ba sembanya lang. If munna ba how ratam mdavazo na ratum mdavazo, do something unto you. Do something unto you. Do something. Tsamayang yang di shopong, yang kai le di shopong tsana tsa di adult tel fitlhela ba jotsoro o na le probleme kapa kena Google o check Google go Google ke na le ndo lobido ya ka ifatsi nthusi Google it out tools because ngok lento ni yenza le tlo create le shano le unnecessary le tlo create banna ba lona ba zo ni tokisa matota wena basadi ba lona ba tlo le thetsa because now le ba foster or ba bue mas le shano. Kanit. Tracy, how are you? Okay, hantle no wrong. Hi, into the mdavazo they are do bahle. Yo, how to kila ka mo ge ya mo ye ma kila ka tama ho khamela ga chana mo ge ya mo. Kila ka mo hela ga. Ntle le modavi a ona mo ge ya ntlena Pastor November. How be in a relationship? In a relationship ya hantle. Ya hantle go kwana re ukusisana haholo le ke bona ka rona le mo re yang teng empa ka bona ga tshare fihla mo ke motho a dilanganya le excuse re tlameha re kopane o tla emela bela borao ha be re plan go kopana ka la bohlano re dula ba kentse fapaneng ha se ka re e ba la borao o tla tata ka excuse ya go lo bona bana Bloemfontein haibo la bohlano le fihla ha bona bana o ntsa dutsi hae ha tle ka tharola gona go kopana jwang ka ba ka fihla motsotso le gone ke mmotsa gore na ntate e le gore na re ha o ndahana na ile go na le action we thola na o kila bona ile man motho a ka man ai ntshona ha e bokomba ka no tjenana ke re jwale ke emela eng jwale nna a ho tla loka ke sa diksa sa bophelo ke gash mara ai khona go re ke di kgoditse tharo ka ba ka mohela ke re relationship ya tlo senyeha o mema meleko jwale ke faithful wena empa ka tsela e re yang ka yona o tlo etsa hore ke meme kelelo tsidisele na ha se hantle ke le la ba ga gwana ka nnete o ile wa arwana le yena re la ba ga agwana hobane ho no sena mo re yang nna ke dumela hore ka nnete modavi ka nnete o na le go le bohloka hampe ya no ke dumela jwalo ke dumela jwalo ka nnete ntate nka raba hanyane fela go mme doctor you know sometimes re na no blame ntho tse ding tse ka thoko ka fumana the man was okay it's just that una le facing kapa staging sa hore ona batla ntho itseng wa tswa motho a ntate hana ntho ya batlang can be mosebetsi can be project ka ba eng ke generalize fela a man can't be active ana le stress kapa le depression on that one ka fumana yes everything was fine but because of the problems tsa hae kapa mathata hae jwale it's our robe blank le feelings ya dio bar ne le gona bua wena le yena o swaka re lekile go bua tse ba
Hi, really kile. Ntate ntho e bolelang ke nnete. Ke a nnete guys se ke na le nna hore ke a tsa motho a kona feta nthong tse itseng. Empa ne ke na le ngotsa hore na ha e sa ema na yona na. Ko ke ne ke na le ntho ya ho botsa hore na ha e sa ema sene o tla re ya ema e ba jwang, but then nna jwalo ka motho a mme ke fitse ka re e batla e ndianyana e batla e ndianyana bosading ba ka ntho eno no ke la ka ho ke la ka mohato wa mpe ke suthe ha ke tsebe kapa e utlwahala na ko re jwalo ka motho a mme e la batla e ne sa ndule hantle moyeng wa ka, because o na tseba hore ke motho a ratang modavi, ke rata ho explora ke ntho e monate ya relationship eno ka nnete. Jwale ho la ka etsala ka mokgwa ono re lekile. What's about Dr. Ring? What's about Dr. Ring happy the other thing e ke nana hore ya etsahala ne banneng le basadi re na le di complications re le bontate le bomme bontate hona le bontate ba na le di complications le bontate bomme ba bang ba na le di complications haholo bonneng ba rona, but the problem ke o sa be honest le o bua. You get my point? So that your partner understand or na ke tseba ke na a ke tsebo etsa lambat I don't know, so that motho a ska ba ngala maybe o tla kopana le montana le pelo entle ya willing hore okay let's have ba tle thuso somewhere wa bon. So ntho ke nana hore ya frustrator ke a hore then o tle ka di excuse o le monna ho motho ya rata mdavaso kapa o le mme o bontse o tla ka di excuse. Nna ke nana it's very important hore o be transparent le be transparent o bue, because ba bang ba batho tlo thola hore ka nnete ke taba di complications wa bona ho na le bontate ba na le di probleme wa bona tsa hore nne o thola hore na le tswekere ba bang ye ke taba hore o na le di issues tse serious ka nnete, but it's very important to communicate. For me personal very important to communicate. Ntate Moruti nna ke batla hore ke dume Grace ka re a ke tsebe batho ba ne rutlwana le bona ke shoke bana ba motho hobane le nna ex ya ka ene ke tsetsa mohlolo ye ngwana no ha ke tsebe na ona ke nwe keng tsatsi le leng tjenana wa chaisa e wa nthola ka apartmenteng wa tla o re ho nna wa tsa basebetsi mo ba ka ba rolokile o hantle jwang ha ba ka tseba hore o sile jwang ka more mona ibilane ha o mamele ke re butle pele ha ke mamele ha ke etsa o re no wena o na lo ya lolololo ha ke ro thowa ha o batla o thowa o re wa tena nne ibilane ha re tlamile re le benkeleng ke a thosa di steps ngona sa lefatshe o re ho nna wa tsa ka nako ngo ka re nka o raya mono di steps ke re la tsa ngwana o comply no ngwanona ha ke tsebe ho disitswe jwa ke rona o tlompolaya lebitso la thobalano ena ya sa e batleng mare Moruti snacks senu go neng a nthola ke dutse ka lounge o tla bona mothata a nhlwa ka udimo ke ro ona o batla ha ile yena a nhlwe ka udimo jwale le nna molamu sto tla bo so dumelane ke sa batle ke rwa tsa ke molamu a re mo phote re mo bontsho ra re yetse jalo thole lona molamu ona o yeme nnete fela o shupile udimo a nhlwe ka udimo ena ha nhlwa ka udimo jwale ke roya ha re yetse o tshong o modimo tabeng ona ka mora mono ka spitu sa thobile jwale ke tsebene le taba ya botswa kapa hona o sa rate thobalano ke ka o ntse ke ngola di comment section ke ra o modimo wa tseba keng motho ha o febi ha o etse ntwe tse snacks mara fela betla ka gore re kopana le batho ba rutlwisang bohloko ene hona mona ditabeng tsa dikamore ene o bua nnete ha o re wa tsa keng ha re kopana le batho tshwantse re communicate hle re bue ka taba tsena o re utlwe re na o tla bo dila ka motho a jwang hobane bohloko jwale o re tholo re ha o febi ha o batlo ya strate mara motho o utlwanang le ena e ka ro rongetswe ka nako engwe bane ke meleko fela bana ne se ke tshaba wa utlwa jwala tineya tjena o bona ka re jwale o nana ke tla gale a busiu ene a ka nna nhlaba kapa etsa hwa o etsa ndi we ya tineya e qeteletse feletse ka relationship ya teng re la ba ra arwana o bonetse ke ngola Moruti ke ra o modimo ke a gola kwena la interview na mare he a hono le betiro re vele ra arwana bane do we ana le ka ti guys le bona ke bua ke re Mdavazo can break the relationship or marriage ke
Mare hape Omnovi, it goes back to what you just said now to say at the end of the day honesty ke nana ke yona tletsa gore dintho di be right ka nakong kopane le motho ba o tsa next ka ntitswe ke re teng wena o lovely bona motho a right eng every time ya o batla go kenya monona ka tsebeng motho o tla ka excuse at the end of the day wena tlo ba bothered and o ka ba bothered fela o pull away so honesty ya hlokala jwang kapa jwang ya but ya no ke utlwile guys ka nnete ke utlwile Grace ntate modimo o thusa but Grace ke kopa ke le fe secret basadi ba bangata ke tla o fa o mamele ke kopa ke o lokolla o tswe and then big mama yebo mphathi kunjani yes mphathi wami ungangikhiphi ke futhi manje ngizoba honest makuza kumdavazo akusekhona ngokulifaka njalo it's not about ukulifaka njalo not every time noma ngabe yabona ukuthi une stress you need to accommodate umuntu wakho accommodate kune foreplay iforeplay iyakwazi ukuthi umuntu wakho imfikise kwamvukwandaba imnelise right mama ukuthi une stress sakho istress sakho awusikhipheli kumuntu wakho but banendlela yokuthi umdipkise romance nalapha enzansi awuliki kuphela lapha enzansi uyamafa ungakhulumi deep bazasivala ndoda bazasivala lapha enzansi uyalika uyadlalisa uyarapa is not about every day wena usufuna ukulithola phakathi cha so iba nendlela yoku-accommodate umuntu wakho like for point of example bathini umuntu wesifazane abe phezulu uzothi woman on top umuntu wesifazane abe phezulu phezu kolimi yabona kube u6'9 zikhali it's not like manje wena mawune stress sekumele ukuthi umncishe noma ungasamnaki no mnake ube nendlela yokumthinta ube nendlela yokuthi umreachise kwamvuthwandaba bese ngiyabonga thank you so much Nekbatla o tshokanyane Mike no asebasadi kaofela ba e batlang tho ba ne yena ex yak ne ke etsa yona ntho ya di-foreplay ke re ke bapala le yena modimo e re ha ke re ke a fatshe o na lwana hona ka taba hore he ke ye fatshe so hona le ba bang ba ka reng ba insecure motho ha ba tlo o ntswetsa ntho tse nono tse bra Mike a buang ka tsona so a ke tsebe basadi a ba tshwane marona le ba sa idlan foreplay hona le ba sa e batleng okay now I know when Ricardo most of us ba sa e batleng to you ba bang ba bona they know ke bana ba sa rateng mdavazo because ba tseba re ha le etsa ntho automatically tlo qeteletse sentse le etsa jwang le davaza so for them ntho ba tlo etsa ba qala tla re ba se ba avoid le yona for play by avoid that is why guys ke itseng okay ke kopa o kwala ke kopa nka mphathi so qebile Dr. Ru so qetile then vala guys dia vala I'm not right that. Thank you so much, Yakuba. Mphathi Yakuba. Muruti. Mphathi. Before ngipha wendona ngicela ukusho nje nkosami ukuthi ama-position awapheleli lapha kwa-D kuphela lapha kwabathini lesitala senja lesa akupheleli lapho ayashintsha kune-fisherman position ifocusa lapha ku-G lady kuphela ayindluli ifocus yakhona lapha ibizwa nge-fisherman position okwesibili kuno-6'9 u-6'9 laphayana wenza ukuthi wena nomama ni-enjoyane nikwazi futhi ukujabulisana sindlule lapho bese ngithi good 19 Ntate Muruti ne batla o bua ka nyana fela mphathi ukotsi okay a re mamele Ricardo ke re le di rata ke la ka di le ka nako ntse ya
Ntate Thuso ke motho mongwe le lo reng ke rata o mo mamela so ne ke nka di rata tseno tsa ere ha ke kena motho na ke mo pepete mono di fridging ka kitchen ka mono go re etse mehlolweni ka ofela ke re ke kenya spice jwalo kapa di couchong ha ona ntho e la sebetsa jwalo ka mohlomong ne le meleko nna ha ke tsebe mare to a point ya gore ene ka re jwale hai man ke worthless nkore motho na o nang roba we ba ne ke ipona e ka re wa tseba ke mošomo motho nana ha ke moqhazi kapa hona le ntho tse ntse ke di fosa mare ke di lekile kaofela ba tla go tlo tsa ntho one Ricardo wa bona matsatsing okay ke a tseba re hona le dintho tsa boloi most of the relationship and marriages di ba le attack the spiritual attack but one of the thing e ke ithutileng yona guys it's one of the things that affect relationship and marriages especially ha re tata benyam davaso mpotse ke eng ne most ke hore batho ba gona go renka batho ba gona go nka ba renke ba re tlise maphelong a bona ba sa rate hona le batho ba gonang go ratana le go ikhomita le batho ba sa ba rateng ke go ba ipete batho ba bangata ba ka ra di relationship le batho ba sa ba rateng and once you are in a relationship le motho a sa ba rateng kapa ka ra lenyalo le motho a sa ba rateng o ba irritated o tlo tinea o tlo le medavazo ya teng e ba le problem serious now ntho nngwe ke batlang e ba le problem e serious because most of the time we commit ourselves le batho bao ba bontshang e ka re ba rata mare ba sa rata and it's a problem now ke a tla ho wena ke kopa fela ke a untsha le wena buti wa ka ke a untsha because ke batla go kwala thank you so much but ntho e ke batla go tla go yona guys bo Osbaka ke kopa le mamele because ke a kwa bo Osbaka hape ha se monyetla o bapala ka dikuku ke kopa bo Osba mamela a se monyetla o bapala ka dikuku because kana go tse ding dikuku tsa lona ke tsona tse re jwetsang hore ke tle ho wena kapa ke ske katla kapa ke setlele le wena kapa ke ske ka setlela kapa ke spende nako kapa ke ske ka spenda nako le wena bebile ikuku bantwana bam because la o ka nrata da go thanda mara if kuku kana kongwe le yona e se ele magasa kapa e se le golo kapa e se le mbobo kapa e se le lebitla la funeral parlor of the moshar of the dead of swing batho ba swileng kuku le yona e tla o discourage kuku tsa basadi le tsona di a discourage kuku tsa discourage ka cool di re discourage tse kuku tsa lona bana baka di etsa hore kana go tse ding re tle ka di excuse the same way le lona banna di kwaetsa lona di gona discourage basadi mosadi a utlwa sa ba clinics because tse ding tsa di challenge tsa rona tse tsa hore batho ba utlwa ba lose di interest ka taba mdavaso ke dikuku tsena tsa rona le di kwaetsela tsa rona tse re di mommonneng ke go ba le jotsa nnete o bona engwe e dangerous go dlala ke kuku and basadi te ha ba batla o dumela re kuku tse di a mabota teng a tshwatle mabota di kuku a wele bana baka a yawa and ntwe etsa gore motho tlo re o batla o tlo re you want to see o batla ya ho that lady ke e one fela ke kuku wa bana motho ha le good le good I remember there was this lady in the one tom wa Pretoria. That lady ne driver 2.5 hours from Bloemfontein to Pretoria. 2 hours and 30 minutes from Bloemfontein to Pretoria.
ke tsamaya ka S-Class ya Mercedes-Benz ne ke tloa ka 12 o'clock bosiu ka 12:30 ke eme McDonald I mean 2:30 ke eme McDonald ka ranto Karanto Pretoria ka tropo now ntwana sa itsebeng basadi ba ntse ba batla manyalo ingozi into hamba liphana ke kukuzela because ka bomadimabe ba bang ba lona ke yona ntho tletsa ro motho a utla lusa interest or atle ho wena kapa ke yona ntho tlo create interest or atle ho wena ba bang ba lona batho ba bang ba tlatla ho wena mohlang a lakatsang Mdavazo hona le batho ba o retlang ho bona mohlang re kgallang Mdavazo but if and what really we always think about you mohlang re kgallang Mdavazo when motho a tla mohlang a kgallang Mdavazo wow you need to know something is not right ka wena ha qeta o Mdavazo wa nyamela but ka mora nako wa gutla ene mohlang a gutlang o tla mohlang a kgallang Mdavazo ba o hopola baby o ntse le kae then about tla fitla Mdavazo o tsebe something is not right ka wena because when o rata motho o enjoy motho ka Mdavazo you don't mind to spend time le motho so hlokomelang di kuku tsa lona guys hlokomelang di kuku tsa lona bontate hlokomelang di kwae tsa lona batho ba ka ra ba ntse ba batla manyalo hlokomelang sa no dlala ke kuku a se monyetla sa no dlala ska la bapala ka di because asifani singabandoda ene when o tlwaetse kwa yenyane o robala le kwa yenyane o tlwaela yona once o tlwaela o robala le monana le kwa ye golo o tlo tlwaela kwa e golo ene mohlang o kopana le motho ana le kwa e medium kapa e nyane fela ha o sa le comfortable because kuku ya hao e tlwaetse kwa tse golo basadi bana le once o tlwaela kwa ye golo kuku ya o e tlwaela kwa ye golo ha o sa ba right ho kopana le motho ana le kwa e nyane so it's a problem. It's a problem serious. So that is why then they kere are kwaleng ka le ring are hlokomeleng let us make sure that ha re batla manyalo kapa re batla the relationship let us make sure please guys sorry re o kopana le motho ya ratang ntho yo e ratang di hobby tse tshwanang ratang dintho tse tshwanang ratang di hobby tse tshwanang ratang batho ba le ba se ba mfounela that's why sa faneng ka di-number tsaka batho ba se ba mfounela ne ke life mo so kopanang e ka re modimo ka lefa batho ba ratang di-hobby tse tshwanang that's all ke ona mantswe a ka o tetela e ka re modimo a ka lefa batho ba ratang di-hobby tse tshwanang le rate dintho tse tshwanang gore le tle le kgone ho enjoya ho ba together le kgone ho enjoya ho ba together le kgone ho spenda nako together ke a le jwetsa nna qetile bomme le bontate re tla kopana le ke Friday ga e tlang hape bontate ba o sa kang ba nyala se ka la itlhotlhora ka ntle ka mo qetile bye see you next time we are